سلاف ريز اوتوموبيل زينجا جمردين جزداري هم خيراتن كانال اوتوموبيلا من ميفانا ما موقعيا اوبليا ورن ام حفرة في ميفانا جدا بحفرة ناس بكن ev model ji sê paketan pêktê, paketa yekem Elegance adin GS Line û paketa me ku vê modelê jî ew pakete ya herî tije ye altî maytê werin em hevre şikil û şemalê wê nas bikin. Wekû hûn dibînin dema ku hûn rê de jî ew dibînin model bi terzeke xwe ya cuda ango bi şikil û şemalê xwe ya cuda heye. Dema balax didin kaputê wê reş e çima reş e ew jî vê pirseke merêv ji xwe re bibersivîne. Ev terz ev reşbûn taybetî otomobîlên ku pêşbirkan te tên çêkirin ji bo wan tê çêkirin ev jî nîşaneya wê ew kê dide yani wê têgihê dide ku dixwaze bibe wek modeleke sport xwe nîşanî müşteriyê xwe bide ji ber ku reş ji bo ku çavê ajovan nebiriqe pêşiya xwe xweş bibîne ev reş hatiye çêkirin ji xwe ji vî kapûtê re jî dibêjin her wiha ew dibêjin dîzor dibêjin wermê pêşiya wê hinekî din bi hev re ji nêz ve nas bikin wekû hûn dibînin ji xwe ji ber ku pakêta fûl ji xwe di ser wê jî nivîsandiye ya letê herî fûl in her wiha bin vî qabûtî de 1.2 litre benzîn 105 belgîr û 130 tork heye dema ajotinê în mê têkevin detayê wê werin pêşiya wê pêşiya gelekî xweş ki gelekî pêşiya hez dikim gelek müşterî hene şikil û şemalê wê yekpare zêde hez nakin dibêjî wek robot e ew jî tercîh e dibû ku hûn hez bikin dibû ku hûn hez nekin li vir seranser wek yekpare hûn dibînin meriv bi wêqeyî hemû letin lê ne netin helbet ev vir tenê letin ê bi roj li vir vê dikevin li vir logoya otomobîlê heye a Opelê û li jêr jî serrade henin berê veya ne serradeyî ev ya ji bo paşeroşê ji bo helbet ewka wê jî heye her wiha a versiyona wê ceyranê jî heye li jêr serradeya wê li vir seranser dirêj dibe û li vir ew materyalê ku hatiye bikaranîn ango ew dîzayna ku hatiye çêkirin ev model dibêje ez SUV-im û Jeep-im û ji erdê bilindtir hinekî niha em derbasî kêleka wê bibin dema em derbasî kêleka wê dibin balax bidinê ev detayên plastîk ango ê ku ji bo sûvatê çêkirin ser lastîk berdewam dikin seranser dorayê dizîvirin berdewam dikin balax bidinê yekem car belkî bêjin modelek kûlo ku ev plastîk û di ortê de nîvekê de demir ango hesin hatiye bikaranîn ew jî terzeke Opelê ye em dikarin bêjin jar ku paketa herî tije ye 18 înçin paketê de hûn ew bikin 17 hûn dikarin helbet ser 19 jî bikirin wek opsyon wek bijarte dema em tên vî alî jî ji xwe li vir eynîka wê tê pêçan û mifta wê jî bi vî awayî nîşanî we bidim îş nehatiye guhertin ê klasîk ê Opelê û niha dema ku em cê dûr bûn jî we bala xudayê hat kilîtkirin dema tu jê dûr dibe tê kilîtkirin bi vî şeklî û dema tu nêzik dibe jî bê anahtar bi xwe ve dibe ev jî taybetiyekê gelek baş e û li jora wê jî tiştek balkêş serreş wek camê sunrûfê xuya dike belê mixabin sunrûf tinê ew jî taybetiyekê gelek neyînî ye û ev kroma ku ser wê jî detayeke
خوشکه و تشتکی وی دن جدا قاپاقا وی بنزین پرانی اتومبیل آلیه راسته نه veya آلیه چپیه داویا وی گلک بمن هلبت مدلین هر مدل نها گلکی خوشک دکنج بو که دیکم پیاسه رقابت زیاده دبه و جبوك بهتر بفروتن جبوك مشتري بهتر جوان حزبكم ياجي بدن حسكرن ولو هناك وان دقور فينن وشكل وشمالي وان خوشك دكن جبوك بهتر بفروتن افجي بفي بينغافي ديزاين اخذك جالي اندزياران و نعم هي هاتن داوياوي ام باغاجاوي جبر بدبه سر بلاقاي ابنا تماتيقي باغاجاوي الجوري راقبين خو يعني برياوي مثلا كود دويا اودي داناسيناوي كربو جويا زيدتر بس او 400 لتروان بو بس 350 لتريه او ميجراوي بتشوكه افجي وقت تشتكي نيني مرفت كاره بنرخينه الجور وهلبت ترجيحه امنها درباس هندره ببن تشتكي كمرف زيدتر بحث بك يشخو ديدن ام بحث دكن تنه جدا ام درباسي داوياوي هندريوي بن اجبر كو سيجمنتا سوفا بييه داوياوي هناكي لغوري رقيبي خو رقيبي كيمن بلي اف ماتريالي كوجبو پاودان قاناتيه بكارانين الكانتارا gelek başı kalitean gelek başı biraz ve neyini cihane az bavarım bilmer na fedahdan kayetine kerestein materyali ango kuatiye bikaranin hamu haşken و اولور علمیون هاتیه بکارانین نه کرومه لور داویا وقت هر مدلی ده ما بیریکی و هنه لور تونلک بچوک هیه و لور دو حب یو اس بی هنه او هوادار کرنا کلیمای تنه و لور جبو زارو کانجی هر دو آلیانجی گریدانین ایزوفیکس هنه دشتك بالكيج او قسم موديلك بالشكل الشمالي وخوا درد كافه بيش مريب جدار دنار مريب قيد بيجي صاروفا وهي مريب صاروفا تني مريب بالكيش قالك بلند وك قبيه وك نينيج مريب قارب بحث بينك قالك الرش هندري والرش دك بيامن هنا كيدن قارب الرنج كيقولوا ذكري قاربون بكاربانيانا ويهين چتر بويا او تشتك بالكيش لفر نه امپولك نه جيلتك تنيه والكيلك يجي وك دستگا جبو دستاجي تنيه پیشيه دش تنيه امنها دريج نكم درباسي پیشياي بمن وك وندبينن يا اول پیشيا البرچاوي مرفت كه اف اكران كو هر دو بوني يك پاره بوني يك اف ده 12 انچ اف جي 10 انچ دما مرف جفر دست پی دکه وک وند بینن لور وند کارن اکرانا و کادرانا و گوری خوی ایار بکن دیرکسیونا و اینه کیدم بیامن هاتبونا گوهرتن این و باشتر بونا لور وند کارن گرک تشتین تایبتی ون آرسته بکن بگوهرینن مثلا لور تایبتی جبر کو هری فولجی گرم کرنا دیرکسیونه و ستار ستوب و بخوا پارکیجی دکی او تایبتیجی هیه او خطین ریجی دشوپینه وقتی در کف دریوی او بخوا آرسته دکی یعنی کنترل دکیم هر وها تایبتی اگوی دنج هی کروز کنترل هیه او جو دماغ نزیک اتومبیل که دبه بخوا فرینه دکی او همان دمیده جی لکیله که شیاریا کور هیه که دماغ اتومبیل نزیکی تدبن داویتن او شیاریه دده تایبتی خوشه کرسته آنگو ماتریالی کل پیشی هاتنه بکارانین ور جور نرمن ایدن حشکن گلکی وک کاربونا حنک هاتیه بکارانین نه کریماوی نه آجوتیه تنی آلیه که افجی آورتیه لور او بالکش هیه مزن هیه او داخلك وي دريج و زراف هي دماغ انتين كونسولا و بيانو بلك هاتيه خمنادن اف بيانو بلك تشتي وين يعني تمام خوش دبرخينه
مدل پر به خلیته نشانده بری دماغ دسته خورو دیه جی دسته تپاخش بجی شینا شوپه تلیکیت تدمین اوجی تشتکی نینیه دما هم ترور تایبتیه گلک کرد مثلا لور کنسول پیشیاوی به کابلوت کار شارژا خوبه که کلیما گیش فیزیکینه کارو بر آرسته بکه او گوپالک فتیزه و گلک باش هی کوک یا اوکیه اختابیه یا شکوداییه او لور مودنوی هنه تدکاره نورمال سپور او اکو مود هیه تدکاره گوری آجوتنا خوش بو تصارفه تدکاره او بکار بینه باجوری لور فرینا دستا و لور جی ده هم قدهتان کنه نما تتیور جی او که گلک دریش و کور هیه هندره و ده یو اس پی از باورم تونهی اره تونهی ev paldanka me niv elektronik yani niv otomatiki yadın tamamı manueli o kumaşa gelip kalite hatiye bikaranın niv çermiye lekele kandeji haman kel o kumaş hatine bikaranın ku modeli enekiden berçave merib kalite ve ziyadetir dikin acı biçeki bahsa ajutuna bikin o emna xazın dirij bikin kerem bikin em derbasi ajutuna bin jber ku ev konsol bene gidin bawa gidin gori model edin juda be pej ve hatiye rexistin ev endere jaliye peşi gelek frehe bele ev stune ve aye geleki qalindin u inki her çıkas pej zatine çekirince gelek qalindin bele belge have başı motora ve şu be baskir 1.2 litreye و 130 belgiri و 230 torke 0 sedave em becarî nakin 10.7 saniyeye ew jîna xerabe nema divir qabûtê ve wilo wek ewa pişta hinek masiyên acêb hene wek wê hatiye çêkirin wilo vir acêb xuyanî dike بگشتی قلیته و نخراب از کارم بیشم هر چه قص ام بیشن یا هری تجربه جی البته نیکیماسی و هن مثلا اینجا de süspansiyona ve de psikolojik mesela gelek denge lastik ader kev avj belki gelek belinde dama ku ser sedid keve per ve tişti hizdeki ve kiden tişteki ku am bahs bikin bavarım nema elbette تایبەتیە دنجی هەنێ ده هەر مۆدەلی دەهەنێ نەها بێ بەهارا خۆش جێگی مەکانێک کولۆ دانەسینا بێ مۆدەلا خۆشی کرد هێوی دکم دلێوە بە یا ڤیدیۆیەکێدن بمێنی خۆشیێدە خاترێوە